Шубашкар районенче вырнашна космоса парындараган сен саденче патшалық яла веземшікленчеш. Шак пулума халласа крикагасы ачесем ашамыш бепірле паркра евішсем лартреш. Шагеше манын үштеш Алексей Енейкин тахудшынче. Космоса парындарнызен затне Чуваш сенре пахчачызын перлехен ердюже Юрий Соколов тұрышныбе виже julgaya учна. Унданба гунда кам гына булза гурман буля. Хизеплехын азен еженже сагыр космонавт булна. Нумайышы асра юлмалық евычларца хварна. Пахча тірлі палық күлебебе стенцембе буянланза бұрад. Пірреміш космонавтсене азынза палық кынамар сагыр метр жүллер стеллаземде вырнаштарна. Хальхинже вара Юрий Соколов крикагасы яла чизембе бірле Юрий Гагарин яжылы космонавтсене қадырлеген центр Роскосмостада патшалық яла візене жеклері. Пурде візем тінже ушлығынже бұлза көрна. Пархадарлы әже эбирде худшындымар. Шкула чизем верендеген зембе тада аша мышпе бірле сатра тұрышсақ евішсем лартрыш. Чорыш, туя, чие тада үтіде. Кашни хунав жинже информация упраган чип пур. Евішлартне ебі пиде паға еш тезе шутладып. Евішсем ішедензене бір кашны жулақ шагында келет бір. Шамбек веде жазем? Ага. Сире келішіре? Келішіле. А жазем ұры гымылбақ савынзақ шагыже паян пұрнышларыш. Юрий Анатольевич тұрышныбе паянхи күнчен шыржывра хірексагыр аллея ергелене. Иртне жүргінне күнда үсні бір евыжа Владимир Путин президентпа Валентина Терешкова Рашей жарын теп чиргевін кардыжынжел артна. Шак ширынвады жылды юман евышине кечех күнда Чувашен бушлығы Олег Николаев ларды. Тем вали Юрий Анатольевич күнда ялғалық ебе бірле ядарлы жоток хатырлысы хуныда. Пужарулы бақчачы күнда хояллыбех тәленмелі елемлі хына жүрже дедуна. Унда космоспа жиғынны тірлі экспонациям бор. Шүржулгая лавара часовнел артмадыдынны бол. Шүрдун кышкарне хобартны да әнді. Телевизор ядымда, канал 24. Унда Владимир Владимирович выступатовать. Интересный зех карым. Волкаларе лайф пулатчы дере, салдаксене азынза дере, лартма памятник сеем дере. Совозем жирзан дере, юрзем сычине тузан дере, пиде комылы булмалатсы дезе, каларынде болсамбек. Пужа илдімденде унын Владимир Владимирович шугырзене, вара еп күндат тыдындым часовню дума. Шуммонах шыржыв юделев жизене халаллаза палыклартма жутлана. Юнажар шарзихники илзе-гилзе вырнаштарасшан. Чувашен галарым вале Алексей Енейкин.